Umutima wa Bikira Mariya itarari ibiringiro. Mu gihugu ca Portugali mu caro citwa Fatima, habaye ahantu hera ibiringiro n'ukwemera. Muri miditstolvepten, Bikira Mariya, umubyeyi wacu ijuru, yabonekeye abashumba batatu bato. Ubutumwa bwe bwari boroshe ariko bukomeye gusenga, kwihana no guhinduka. Ubu butumwa bwabutse mu gihe c'intambara n'imivurungano, buracakomeza kutugera ku mutima muri iki gihe. Amabonekerwa ya Fatima ni igihamya chonya c'urukundo n'imbabazi b'Imana bitagira akagero. Umubyeyi Bikira Mariya yatugendereye atari ubutumwa bw'ubwoba, ahubwo ubutumwa bw'ibiringiro n'amahoro. Yatwibukije imbaraga zo gusenga, akamaro ko kuba mu cyaha n'ukuri k'urukundo rw'Imana. Aya mabonekerwa aratwibutsa ko no mu bihe by'umwijima, Imana iri kumwe natwe. Yumva amasengesho yacu, ireba imibabaro yacu, kandi iduha urukundo rwayo rudahwema n'ubufasha bwayo. Inkuru ya Fatima ni inkuru y'ibiringiro, inkuru y'ukwemera, ni inkuru y'urukundo. Hari mu mwaka wa 1917. Isi yose yari ibasiwe n'intambara ya mbere y'isi yose. Nyamara, mu caro gito ca Fatima, hagaragaye ikimenyetso c'ibiringiro. Abashumba batatu bato, Lucia, Francisco na Jacinta, bari baragiye intama zabo uwo mudamu wari ubengeranye urumuri ababonekaga. Uwo mudamu wari afite isura nziza kandi yuje urukundo yavuganye n'abo bana. Yabasabye gusenga ishapure y'umubyeyi Bikira Mariya basabira amahoro n'iherezo ry'intambara. Abo bana, buzuye ibishimo n'amatsiko bateze amatwi buri jambo rie. Mu mezi atandatu yakurikiyeho, uwo mudamu yakomeje kubonekera abo bana ku itariki ya 13 ya buri kwezi. Muri buri mabonekerwa, ubutumwa bwagumye bumwe gusenga ishapure, gutura ibitambo ku banyabyaha, no kuva mu cyaha. Aya masengesho yoroshe yari afite ubutumwa bukomeye ku isi. Ubutumwa bwa Bikira Mariya i Fatima bwari uguhamagarira ibikorwa, guhamagarira gusenga, no guhamagarira kwihana. Yashimangiye akamaro ko gusenga ishapure buri munsi, kuitura ku mahoro, kuguhinduka kwa banyabyaha, no ku migambi y'umutima we utagatifu. Yasabye abo bana, ndetse natwe twese gutura ibitambo, gutura imibabaro yacu ya buri munsi, kugakiza kimitima. Yatwibukije ko amahoro nyakuri atangirira mu mitima yacu, kandi ko mu kuva mu cyaha no gushaka imbabazi z'Imana dushobora kubona gukira no kuyunga by'ukuri. Abo bana, nubwo bari bato, basobanukiwe uburemere bw'ubutumwa bwe. Bemeye ibyo yabasabye bafite ukwemera kudahwema n'ikifuzo cyo gusakaza ubutumwa bwe ibiringiro ku isi. Urugero rwabo rutwibutsa ko na bato muri twe bashobora kuba ibikoresho by'amahoro y'Imana. Ku itariki ya 13 Ukwakira 1917, imbaga y'abantu barenga 70 bateraniye i Fatima, bakururwa n'isezerano rigitangaza. Imvura yari yaguye cyane, itose isesereza ubutaka n'imbaga y'abantu bari bategereje. Hanyuma, imvura irahagarara, ibicu biratandukana, izuba rirasohoka, risa n'icyapa cy'ifeza mu kirere. Izuba ritangira kubina, ryazengurutse cyane, rirasana imirasire y'amabara menshi. Hanyuma, risa naho ryagwa ku isi, bituma benshi bizera ko isi iri kurangira. Iki gitangaza cyabonwe n'ibihumbi kandi cyanditswe mu nkuru nyinshi. Cyiswe igitangaza cy'izuba. Igitangaza cy'izuba cyari igihamya cy'ukuri kwa mabonekerwa ya Fatima. Cyari ikimenyetso gikomeye cyavuye ku Mana, gihamya ubutumwa bwahawe abana kandi kibutsa isi imbaraga zayo n'urukundo rwayo. Ibyabereye Fatima ni urwibutso rudashira ko Imana iri kumwe natwe, yumva amasengesho yacu, kandi yasubiza mu gihe cyayo no mu buryo bwayo.